ام برنامه که تایبت سرمجارا بریارا چک دانینا پارتیا کارگرین کردستان فکر که برنامه که خوشک و بدف جوار آماده و برهف کریه دو مهبان مهنم مهبان مای استودیوی برز هوزان بابان بر پس دیسکا برمانجی و کرسانیوزی استودیوی دیگر مای برز تو بخیر دیسر شوی من و هر وها برای صلاح الدین سورو اندام کنه که و روزنامه‌وان کل بلژیکا دیگر مای از باورم اگر بیت سرخط امی پیوندی به ویژی بکم بله که هوزان که شرط و مرج و کافدانین بریارا چک دانینا پککی گلو هاتبو دانینیانه سری دا سلاوش بوبا او بینرین کردساد نیوزه براسی دیرو که دورو دریجه یعنی نیف صد ساله کو پککا تکوشین که خبات که و پشا در انجام سیاستی که در انجام سیاستی که ایریش انکار امها جناب برنا کردان هول دا کو رباز چکداریه بگیرته پیش و جبو ویناجی صدم هبون کو پککه چک هلگرد از دخوازم بحثا وی که بکم ده پرتوکا برز عبدالله و جلان داد بیجه 20 ساله دسپی که تکوشینا پککه تنه جبو اف بو کو ناسنامه گلی کرد بدا قبول کردن جبر کل ترکیه تشتیق بناوی گلی کرد نبو یعنی تشتیق بناوی کرد و کردستانی نبو اون وی که زن 20 ساله دسپی که تکوشینی تنه جبو وی که بو کنه دسپی که پککه ام بیجن ریخستنی که سیاسیه که خود خوازه روشه که سیاسی داره ترکیه خبات ماشینه جبود دموکراتیک بوینا ترکیه و باکوری کردستانی و داخوازه مافی کردام که پرشا سال 1908 جونتای که لشکری چیه دبن همی بزاون سوسیالیست همی تفگرین اپوزیسیونین یلجی ترکیه همی تصفیه دبن و پککه جی نشارد مینه درکوه دروه ولد وجب اف قناق همی بیگمان گلیکی دریجه کومرو بحث بکه اف قناق همی بونه صدم کو ازمونین مازن بپکی کیرا چه بن تجربه مازن چه بن پرشا پلانگیریان یف دولتیه لدجی براز عبدالله اوجلان قناقی که دن آنی دوره بو نمونه پکی که حیا سالا 1999 تکوشین که جبو بدست خستنا دولتی که بیجی سربخویا کردی یا سوسیالیستی لی لگور شرط و مرجن هی نافچه شرط و مرجن هی کردستانه و گوهارتن و گوهارتنا در روشا سیاسیه هم بیجن مدرنیته کنا بیجن نظام سرمایه داری و پرشا خو سال 1990 کو 990 کو ایدی یکیتیا سوویتی جی تمامی هات هلوشاندن اف دانشاندان کو اف سیستم ایدی برسف ناده يعني سال 1992 درا کو دما سوویتی خو هلوشینه یکیتیا سوویتی گلکی به هیویبون ناو همی بزاون سوسیالیست چپگر مارکسیست لنینیستی هرچند ناو بنواندا جداتی جیه لی بگشتی ناو دا درد که لی پکه کی خو لسر وی کی خو سرلینگا دیله به همی آواین خو هول دا تکوشینه بردوام که هاتیه وی قناغی نها اگر ام بنیرن ده بانگوازی ابرز عبدالله اوجلان داجی ده پرتوکین وی داجی کو بحث تکا بحثا وی کت که کو دوی تناند بحثا دولت که دوی دولت با آوای که دموکراتیک بی کو بکار بی ما فی همی پیکاتا همی نتو اول و ده سری داجی جنگا بیت پاراستن دوی ما فی جنان هبن و دوی جبوانا سیستمی که آبوریه بیجن وکف و عادل بین آواکرن همی وانا بنگاه سیستم عم بیجن فکر جرا آواد که وانا جرا خنت که هاتیه به سردمت بیجی ایدی اف سردم که نویا ام نها گیشتن او آرمانجا کو ما چک جرا هلدا حیا نها جبر ویجی ما بریار ددن کو ایدی سردما چکان نمایا سردما سیاستا دموکراتیکه قناغی کو ام نها گیشتنه بگومان چک یک جوان قناغ سرکه یا وی کنه لی ایدی نها سردما چک نمایا و گوهارتن نیف دولتی یا روشاهی جی دبی صدم کو پککه بریاره که وسا بگیره برز عبدالله اوجلان بریاره که وسا بگیره و پککه خو نوبکه يعني هنك بشامج خول سرباخ هنك تيجين هنك جوتن هنا بلکه هنك حساسيتين جواكي هبنج بركو باككي بخورا قال لك فكر آواكرن قورام آواكرن يا بيجن تيجين آواكرن هنك جوتن آواكرن دناف جواكا كردستاني دا ما بفي نوي
باندۆریەکە خۆت ڕاست لەسەر هەمی پارچین کوردستانی و ڕۆژهەڵاتە ناوین دکە. باش هەر دگەلمەدا ببینی ئەس باوەڕم میوانێمە لە بەلجیکا ئامادە بەرەی سەلاح الدین سۆرۆک و ئەندامی کەنێکی و هەروە ڕۆژنامەوانە لە وڵاتی بەلجیکا دگەلمەیە بەرەی سەلاح الدین تو بخێر هاتی سەر چاوێ من ئەو پرسیارە من لە ژێکەکەی هۆزان کرد ئەزی ژتەج بکەم گەلو ئەو شەرت و مەرج و کافدانên بریارێکە بەبی ئاوایە هاتبوو دانین و ئەو بریار بێتە ئەستاندن بله سلام ڕێز سپاس دکەم بریارên ku hatî dayên ne li gorî daxwazên dewletê yan jî siyaseta Tirkiye li gorî konjektûra çar parçeya Kurdistan taybetê Bakurê Kurdistan û konjektûra Rojhilatê Navîn ya cîhanê ku em îro tê de jiyan dikin pevîstiya egerekî wê heye ku pergala qadroyê milîtanî ya PKK ku 1973 li Ankara'yê bi grûpekî 6 kes dest pê kiriye îro derbasî qonaxekî din dibe divê wê şeklî bi wê şîwazî bête fêmkirin bête dehorandin bête naskirin ev qonaxekî şer bû li hemberî înkar li hemberî asîmîlasyon li hemberî tune hesibandina Kurd û Kurdistan Bakurê Kurdistan û taybetî Rojhilatê Navîn bû û pêncî du sala da dunyayê de zev guhertinê mezin çêbû yekem guhertin 1989 hilweşîna duwarê Warşawayê yên Sovyetê blok hilşiya salên nodî de Rojhilatê Navîn navên de Iraq Baxdadê şerê Bendavê çêbû Rojhilatê Navîn de guhertinê mezin çêbûn Lübnanê de guhertinê mezin çêbûn heman wextî dîsa 2003 bi hatina Amerîka Rojhilatê Navîn Iraq sîstema pergalê hem Sovyetîk hem jî netew dewlet têk tişka û encamê de dewletekî federatîv derket ortê gelê Kurd Başûrê Kurdistanê de destkeftê xwe û hikûmetekî Başûrê Kurdistanê û Kurdistana Başûr çêbû û 2015 şinda jî taybetî li Sûriya û Rojavayê Kurdistanê guhertinên pir cuda û bingehîn çêbûn wir de jî dewleta bi pêşengiya desthilata rejîma Baas têk şika û Sûriye jî de facto ne dewletekî netew dewlet û tê de xweserî û hebûn û parastina gelê Kurd û hevkarên wan û dostên wan bi hev re çêbû ji bo wê jî domdariya bi vê şêwazî ya sed sala bîsta berdewamkirina tekoşîna çekdarî û bi şer û bi sîlah li mafê gelê Kurd gerandin gorê Rêber Öcalan Abdullah Öcalan tewa bû qonaxekî nû pêwîst e bo qonaxekî nû jî divê kongre were damezrandin û biryar bêgirtin da ku gelê Kurd ji qonaxa pêncî du sal dida meşandin bi pêşengiya milîtantiya PKK û şerê PKK û tekoşîna siyasî civakî derbasî qonaxekî din yên berfirehtir û rewa û meşrû hukukî û zagonî bibe. Belê keko te digelme da her bimînem kekê hozan ka ji me re bêje hindek dibêjin hindek dibêjin yani got ke yani ne nehatiye piştrazkirin dibêjin beriya ku ew kongreya PKK bête li darxistin biryar hatibû istandin ku PKK çekê xwe danê. Belê niha binêrin mijar tenê neebe ku PKK çekê xwedanî li ku derê kongre encam daye yan dê piştî vêna em bêjin çarenivîsa wan gerîlaya çi jê tê bêguman ev na girîng lê hûrguliyên biçûk in babetê ji wan ne girîngtir ev e ku çi bû sedem ku gehîşte vê qonaxê û PKK pêdivî bi çi tiştê dîtiye ku di xwe de nûbûnê çê bike di xwe de guhartinê çê bike bi nêrîna min ev e girîng e ku mirov bi kîjan aliyê lê binêhere ku PKK çi pêdiviyekî bi vê yekê dît niha ew hîna di mesele sosyalîzmê de îsrar dikin bo nimûne dibêjin sosyalîzma netew dewletê têkçûnê tîne lê sosyalîzma civaka demokratîk bêjin ber bi serkeftinê diçe di qonaxekî û neha tinê yek rêxistinê ya bêjin bizavekî ku fikrê wî ê çep heye fikrê wî ê sosyalîst heye fikrê wî ê bêjin bi giştî azadîxwaziya li ser sosyalîzmê heye tinê PKK maye û PKK jî pêdagirî li ser vê yekê dike û ev erkeke pir mezin e zehmete jî dixwaze di vê serdema hanê ji bo vê yekê bêjin pêşeng tê bike em divê binêrin kanê dê çi bibe
وبابەتێک دن هەیە بەێ هەنێک دەبێژن هەنێک عالی دەبێژن و بێژن زێدەی چەند ساڵایە هەفدیتن چێبوونە هەفدیتێن بە شارتی هەبوونە دیالۆگ هەبووە پاشێ ئەف دیالۆگ و هەفدیتن ئێک و 6 ساڵن 7 ساڵن تێنکردن گەیشتە قۆناغێکی و نەها ئێدی ڕەوش جدی ببە و بڕێز ئۆجلان بانگوازیەکە وسا بکەش بۆ فەسەخکردنا پەکەکێ بێژە ئیدی پەکەکە میعادا خۆ تەمام کردە دەوێت خۆدا گۆهارتن چێ بکە ئەف گۆهارتن ji بۆ چییە؟ ئەف گۆهارتن ji بۆ vêyekêyek û êdî bi vê sîstema hanê bi vê rêbazê xebatkirinê ya jî em bêjin divê serdema nû de pêdivî bi guhartin ve guhartinê heye pekekê jî divê ji bo vê yekê pêşengî bike ji ber em dizanin de diyalektîka xwezayê da vê tiştê heye du hêz ti carî hevdû tune nakin yani aliyekî dijber li ser aliyeke din nikare ew jinav be divê bi hevra têkil bibin û tiştêke nû ava bikin di vê şerê pêncî du salê de ne pekekê şiya Tirkiye jinav bibe û ne Tirkiye jî şiya beryavî jî ew qas komkujî li ser Kurd kiribû ne Kurd jinav bir û ne jî pekekê jinav bir lê êdî serdema xebatê çekdarî temam bû bi hezaran gerîla jiyana xweş destan şehîd bûn bi hezaran esker û cendirmeyên Tirk hatin kuştin bi hezaran dayîk dilşewat bûn bi hezaran em bêjin xwîn hate rijandin belê ev divê alê da qonağeke baş e ku êdî aştiyê bîne binêrîna min tiştêke din ya girîn ku mirov bi vê çavê jî lê binêre ev e ku Kurd pêşengtiya meseleyeke demokratîk dikin kîjan alî da dibêje di serdemê ku nihayê ku em têda jiyan dikin li welatekî wekî Sûriye ku 12-13 sal em bêjin qaş û hinek opozîsyon hatin şer kirin xwîn hat rijandin welat tar û mar bû Beşar Esed nerûxiya lê di hundirê em bêjin çend roja da حکوومەتا بەشار ئەسەد و بەعز ڕوخیا و کەسێکی و هیناژی دلیستا تیرۆرەدایە و ئەو دەبێژن بێژن ئیسلامێکە توندڕە و یا داعشی ئانینکردنە سەرۆکێ دەمکیا سووریێ وا دەبەن فڕانسێ واتینên وڵاتێ دن دخوازن ئەم بێژن پۆزیسیۆنێکی ژێرا چێ بکەن دە قۆناغێک وسادا دە وڵاتێکە وسا دە جیهانێکە وسادا کورد تەبێ هەمی ئەو قاس ئێرش و قڕکردن و گوهارتنێن و بە شێوازە هەری دموکراتیک داخوازە مافێ خۆتکەن دەبێژن ئەم بە شێوازە هەری دموکراتیک دەبێژن مافێ مەی ئێسیاسی چاندی ئابووری کللتوری و مافێ مەی هەبوونێ هەیە و ئەم دخوازن وەک وڵاتی هەم وڵاتیەکە ئازاد دە هەندرێت تورکێدا ئەم بژین مافێ مەژی وەک هەمی وڵاتیان کو لە هەندرێت تورکێدا بژین و ئەڤژی بە شێوازێ هەری دموکراتیک دەخوازێ پێک بینێ برایە من ئەفتشت gelekî girîng e ku divê ji vê çavê ve lê mêze زۆر باشە کاکێ سەلاحەدین بەڕێ سەلاحەدین ez ê bême cem te ez ê bême lawê te kajmara bêje ta çi qas piştî vê beryara çekdanîna PKK pêvajûya aşitî pirsa aşitî li Bakurê Kurdistanê eger heye ser bigire Belê çekdanîn tiştekî cuda ye bi rêbazên çek li mafê gelê Kurd û çarenîsa Kurd û Kurdistan gerandin tiştekî cuda ye niha eger baş tekez bê fêmkirin û naskirin di kongrê de biryara çekdanîn nîne kongrê de bi çek li mafê Kurd gerandin wek şîwaz naye bikar anîn ya yekem ev e ya duem çima bi çek li mafê gelê Kurd yên civakî û siyasî û kulturî naye gerandin Devleta Tirk 1925 da hebûna Kurd û Kurdistan înkar kir. Li hemberê wê jî îsyan dest pê kir işte îsyana Şeyx Saîd û heta Dêrsim 37. Lê noda siya bi piştevaniya Mam Celal û navbenkariya wî rehmetê pêvajoya agirbest û şersekinandinê dest pê kir 1993 adara wî de Newrozê de agirbest hatî îlan kirin lê mixabin hevdeyê Nîsanê 1993 Turgut Özel dilê wî sekinî mir. Bi guman e, mirinekî bi guman e. Lêgerîna çareseriya pirsgirêka Kurd biriya aştiyane ji 93 vir de piştî hilweşîna Sovyetê û müdaxaleya Rojhilata Navîn ya Iraqê de wek şîwazekî sereke Rêber Abdullah Öcalan her tim di meriyetê de hîşt, di rojevê de hîşt. Lê mixabin bersîv her tim neyînî de hat dayîn û gelê Kurd û taybetî Bakurê Kurdistanê de mecbûr û mehkûmê şerê çekdarî kirin. Yani gelê Kurd di destpêkê de jî ne li gel wê yekê ye ku bi şer û şîtet bi wêrankarî mafê xwe bigere. Lê mixabin
devlet inkar kir. Li nodu siyavrda bi taybeti siyaseti Turgut Özal û Demirel, Süleyman Demirel şunda di Türkiye û Kurdistanê de inkara Kurd da şikendin çêbû, sistayî çêbû. Hin şew xata dîtin işte mafê rojnamegerî, mafê çand, huner, perwerdeyê ziman û enstitû lê vana zayıf bûn, lewaz bûn. Îro di asta herî jir da hem Devlet Bahçeli hem Recep Tayyip Erdoğan hikûmet û hevkarên wan hebûna gelê Kurd, mafê gelê Kurd, çarenûsa gelê Kurd qebûl dikin. Eger inkar nebe, isyan jî gereke nebe. Bu vê jî Rêber Abdullah Öcalan vê tiştê dibêje. Eger devlet inkar eda, dev jê berde gelê Kurd wek pêkhateyekî devletê qebûl bike hem jî mafê gelê Kurd bi rêyên zagonî, hukukî, rewa û meşru demokratîk de bigerin ji bo vê jî em ê PKK 52 sal şunda feshe bikin. بله لاغفتن تا وسا دیار دبا کو دبیجی حکومت نهایا اک پارتی به چاوه که وکف تماشای کردان دکلی دواره پراکتیک راستی دا گوتنه ده بله راستی دا تشتنا کتی دا دیتم مثلا این کارا کردان هیا قیوم لجهه وان دهت دانین زمان کردی ام دکارم بجیم به اوای که گشتی و گلم پری قدغه سروی مجاره گلو او بنگه هاتنه دانین کو پک که بریاره که ببی اوای دانین کو اوجی گرینگ و هستیار جبوی همو کردان بله یا مجاره gidince em Kurd hemi gerevi tiştî pên bikin. Li hemberî van tiştan ne ku devleta Tirk tiştekî bibexşine gelê Kurd. Gelê Kurd ji bo ku bigêje wan hedef û armancê xwe bi rêbazên şer û şîtet û îlegalîteyê wê tekoşîn neke. Ya giring ev e. Rêbazên demokrasî, rêbazên zagonî, rêbazên hukukî, rêbazên civakî, rêbazên rêxistinî û qeda çand, huner, ragihandin, dîplomasî وی د سینورین هی دیار کردن روا و مشروع حقوقی و خبات و تکوشین آقا بده مشاندن مجرا چک دانی نجی دبی کو دولت و بشنوین پیوندیدار بیروکراسی اولکاری بیروکراسی دادمندی دوی ری و ریبازا با افرینکو پشتی بریاره کنگری به جیانی ببه و پیک وره هیمیوی و زمینیوی وره آواکرن و آفراندن اگر هیمیوی زمینیوی نه آواکرن و آفراندن انسانین کو به ریبازا چک لما فی خونه گرن اگر ریه کدن جیره نه دیتن و دولت دی انکار وک وقتی اصرار بکه و ده نه حقوقی و بیزاگونی ده اصرار بکه tabi evji buxara pirskereki gindin ve buxara bine. Jiboy ji Rêber Öcalan bankir û PKK jî bersivê wê bankê da û herî dawî jî bi kongrekî pêşiya siyasetê vekir. Anagorî wê jî hikûmet, dewlet û hêzên aştîxwaz, taybetî çar parça Kurdistan û Başûrê Kurdistan, serkirdayê Başûrê Kurdistan divir da rol û rista xwe bilêzin. Başûr jî heman dîrok jiyan kir salên 6 salî Enfal jiyan kir, Helepçe jiyan kir, Tunebûn jiyan kir. Heta 2017 referandum dahî Başûrê Kurdistan daxwazê otonomî û mafê zatî dikir lê mixabin rejima faşîst ya bas her tim bi kimyewî û bi topbaran û gundşewtandin enfal bersîv da lê îro em dibînin pergalekî bi nasnameyê Kurd û Kurdistan li Başûrê Kurdistanê û Bakurê Iraqê ku em dibêjin wek federasyonek heye û dem û dezgehê xwe heye, parastinê xwe heye, perwerde xwe heye, aboriyê xwe heye, diyanetê xwe heye, tenduristiyê xwe heye. Ewa jî ezmûnek e dibe ku wirda rol û rast bilêze ku ew ezmûn li Bakurê Kurdistanê jî di navbera gelê Kurd û Tirkiyeyê wek pirekî bibe ku aştiyana were çareserkirin. Pêvajoya ku tê dayê pêvajoya ku wek PKK kongre ilan bike û devleta Tirk jî hin tişt pêşkêş bike wisa were fêmkirin ew ê şaş be, xelet be. بله برز هو هوزان خاطر جمارة بيجا قالوا أو بريار جنش كنا هات الداين إجباركو دمن بهوري دا بارتيا كارجرين كردستان باكا جدوجوت حتى برز عبد الله أوجلان بخوا وكو فيزيكي باشتاري وكونغرينا بام بريارة كبيبي أواي نادن زاني كاك بروسك بنيرينا من بريار جنيش كمان نهات يداين بريار تنانت بلكي هنيك درنج جات بداين جبو جوهارتن اوفا جوهارتنا باكيكي اجفي عليلات بيجم بيجمانيه دي تشتين دي تر سياستن يعني دما باكيكي داخويانيه كي ددا
دبێژێ divê rêberê me tev lê vê kongrê bibe ji alî pêrevê navxwe ya jî em bêjin rêzîknameya partiyê rêxistinê bixwe organê herî jûr partiya rêbertiya partiyê ku divê bi xwe tev lê bê û biryarên partiyê qebûl bike. Ev hinek tiştên em bêjin siyasî yasayî ne ku cana li ser dîplomasî jî tê kirin, daxuyanî li ser tên dayîn. Em bêjin naveroka meselê de pir zêde guhartin çê nake. Ji xwe Birêz Ebdullah Öcalan bi xwe bangewaziya vê yekê kir ku êdî serdema bêjin ev şêwaz xebatê PKK nema ew divê PKK xwe fesix bike. Ev bi eşkereyî behsa vê yekê kir û bingeha vê yekê jî danî ku divê siyaseta demokratîk ava bibe. Lê mesela gav avêtinê ku ji nîş gava hate kirin bi rastî niha du babetên girîng heye ku eger em bixwazibin binirxînin. Babetê yekê ev e ku niha di asta rojhilata navîn de guhartinên mezin çê dibin. Ev guhartin de bêguman pêsîra hemî Kurdistanê wê bigirê, Iraqê jî, Tirkiye jî, İranê jî û wê Sûriyê jî di nav xwe de bihewîne ev guhartin. Vê ev guhartin baş bibin an xirab demê pêş de pir tişt diyar dibin. Lê girîng ev e ku Kurd çiqas ji bo vê guhartinê dikarê xwe amade bike. Binêrîna min guhartina şêwazê xebatiya PKK ya vê ev bêjin xwe hilweşandinê xwe fesixkirinê dikarê gaveke erênî û pir baş bê ji bo kirina mala Kurdan siyaseta Kurd û Kurdistanê roleke mezin bibîne. Li kêlekê dîtir jî egerek mezin heye ku provokasyon bêne kirin yan jî gelek astengên mezin li hember vê yekê çê bibe em bêjin hinek nikar be bigê ji armancê xwe. Lê ya babetê esasî ve ku ev meseleya xebat û meseleya têkoşîn û meseleyê siyasetê ku di dema pêş de gelek tişt wê diyar bibin qedera gelek tişta jî ji niha ve mirov li ser bax ve hinekî em bêjin belkî cêyê xwe negirê. Babetêke din ev e ku bi rastî binêrîna min divê gelê Kurd baş ji vê yekê fêm bike. Xalê dûya ku gelê Kurd divê baş ji vê yekê fêm bike. Niha di edebiyata siyasî a Kurdistanê belkî niha gelek em bêjin gelek alî ya bêjî gelek xelek ji vê biryarê belkî nerazî bin ya jî em bêjin hinekî nerahetiyê wan hebe, acizbûna wan hebe ev divê baş bête ravekirin, divê baş bête şirovekirin. Wek mêvanê wê birêz jî behs kir. Mesele çekdanînê ya jî mesele çekkirinê, mesele radestkirina çekan hîna tam di rojevê de nîne. Tiştê ku min qasî ku min fêm kiriye ku Birêz Ebdullah Öcalan jî bangewazî kir û PKK jî bersîv da dibêje serdema şêwaza serdema xebatê çekdarî bi vê rêbazê temam bûye û divê bingeha siyaseta demokratîk ava bibe û ji bo vêna jî em bêjin gav bên avêtin. Çi tiştê ji vî çêtir ku êdî Kurd ji bilî ku timî li ser wan çiyan bimîne û nikar yanî ji dûr ve di nav yanî siyasetê wan ji raya giştî ra ji dinyaya ra neeyan bê ya jî nikar bin bi awayeke baş siyaset bikin, bi awayeke azadane xwe birêxistin bikin, di nav civaka xwe da bin. Ew jî zarokê wî gelê ne, ew jî zarokê wî miletê ne. Yanî carek din vegerin, hewl bidin di Parlemanê Tirkiyeyê de di nav civaka Kurdistanê de siyaseta xwe bikin. Ev tiştekî baş e êdî ku xwîn neyê rijandin û bêguman alî wî jî heye ku divê em pişa behsa vê yekê bikin ku dewleta Tirkiye çiqas divê astê da semîmiye an ne em pişa behsa vê yekê dikarin bikin. Lê tişta ku girîng e ev e ku Kurd dikarê divê qonaxê de yanî tişteke dilxweşker e û dikarê gavên pir baş jî bavêje. باشه gelek pispor û şarazayên siyasî dibêjin ev e wekû lîstûkek wekû xapandinek lêbandinek li hember Kurda ji ber ku di demên bihûrî de jî di demên derbasbûyî de gelek cara karbdest û raydarên Tirkiyê fêlin bi vî awayî li Kurdan kirine pirsa pêvajoyê aşitiyê pirsa aşitiyê înane rojevê lê di warê praktîk ew yek ser negirtiye. Lê wê carê eger çek bi yekcarî bête danîn gelo eger heye careke din Kurd tûşî derbiderî malbêranî bibin û ew mafên ku yê bingehên piçûk hebin jî ewan ji dest bidin. Niha gotineke bav û kalan heye dibêje dijminê bav û kalan nabe dostê lawan. Ev e gotinekî kevnareya Kurdan e. Bêguman em dîroka Kurdistanê jî dizanin, dîroka
دەوڵەتە ترکێژی ئەم دەزانن دەوڵەتە عوسمانیێژی دەزانن دە سیاسەتێدا gelek ji wan têgînan ji wan axaftinan zêde cihê xwe nagirin niha serdema vê yekê ku tu siyaset bikî çawa tu siyaset bikî niha mesele ne ev e ku belê tenê mesele PKK û dewleta Tirkiye jî nîne gelek alî hene niha Tirkiye jî nîşkave nikare bibêje êdî em yanî me we xapand we me carek dî êriş bikin we me êriş belê ev jî muhtemel e ev jî dibe yanî her tişt di siyasetê da dibe ne ku em bêjin nabe lê lêkeftiyên pir mezin ji bo Tirkiye çê dike yanî karvedanên pir mezin yên navdewletî û navxweyî li hemberê Tirkiyeyê çê dike ku Tirkiye sibe dû sibe bêje belê divê aliyê da gav neavêje gavên şênber neavêje em bêjin pêsîra Tirkiye jî vê bigirê ev mesele çawa yanî em hêzên nêvdewletî wê bêjin proseyek hat dest pêkirin madamê ku ev prose ji bo hemî qedera rojhilata navîn baş bû we ji nîşkave we çima dev jê berda çi bû sedem yanî dibe ev jî di siyasetê da dibe lê bi qasî ku xuya di pirsgirêkên mezin ji bo Tirkiye çê bike di vê qonağê de lê ev tiştên ku dîtir xuya gav bi gav hinek tişta pêş da diçin îro di kongreyê da jî em bêjin PKK de beşê destpêkê da dibêje xebata pêncî dû salî a PKK'yê bi şêwazeke serkeftî ku nehêşt îmha û înkarê Kurdan pêşî lê hate girtin û pirsgirêka Kurd anî ber çareseriyê ev serdema xwe temam kir û serdema siyaseta demokratîkê ye û divê tebe me jî yanî em bêjin parlamentoya Tirkiye jî roleke mezin bilîzê xuya ev ne hinekî ji alî siyasî ve hinek danûstandinên siyasî ne PKK hinek daxwaz ke bizane ku dewlet çiqas gav dawêje heke li gor vêna gav hatin avêtin gavên şênber piştî vêna qonaqek bînî PKK gavên din bawêje ev tiştekî asayî ye tiştekî pir normal e di siyasetê de divê ev tiş bê em nabe wisa fêm bikin ku belê biryar hat girtin wa PKK çek danî û xelas her tişt xelas û em bêjin şoreş xelas bû na di dîmenên kongreyê de em dibînin yani qasî ku min fêm kiriye dîmenên kongreyê de dibînin kadroyên PKK sonda wê yekê dixwin ku li ser şeref û rûmeta xwe son dixwin ku Kurdistana azad biparêzin ji bo avakirina Kurdistana azad xebat bikin û wek miroveke sosyalîst em bêjin xebatê xwe li dijî zihniyeta dewletnetewa têkoşîn bikin ev hinek tiş li gorî nêrînê min hinek tiş radigehîne yanî wate ev nayê watiyê ku belê ev hemî nirxên ku ev hemî xebatên ku jê re hatin avakirin tevê hemî rastî û şaştiyên xwe me dev jê berda xelas êdî ev serdem nema û em bi şêwazek din ku kes naye zanîn xebat bikin na tiştê gusanîne gav bi gav tiştên avêtin lê girîng ev e ku hêdî hêdî bingeha wî jî civakê de jî bête fêm avakirin civak jî vê yekê fêm bike ku bi rastî pêdivî bi guhartin û ve guhartineke bi vî rengî heye بله ارد قلمه دو ببینه ما بشن لای بارز صلاح الدین سورو که هر وقت جناب تد زانی روجلات ناوین گوهرتن مازن بخواد بینه کلی به کلی دم به دم روش به روش گوهرتن تیره دیدن و کردجی خالک گرینگ هیا در روجلات ناوین و کدکاره جبوی ما فیقا خباتی بکم لی هندک دبیجن هندک پسپور وسا دنرخینن کو دبیجن ترکیه او پیواجوی آشتی دوی قناغ دا گوت راگهان بو اوی کو ریگریج پرچبونا ترکیه بگره یلو تا چه قاس او یک راسته ها شیواز دی نتو دولت سردما 100 سالا 19 و 20 دا شیواز هری اساسی بو کول سر امپراتوریان هات آوا کرن دی مقابن هر نتوی که دولتک نه پیکانه نه گنجاوه ده دنیای کوانتی ده جیاند کنده ام انسانیتی 20 میلیون ساله جیانه که دایمشاندن نبنه تف دولت دایمشاندن ev birdûzî û şîwazekî endüstriyalizmiye, ekonomiye û bi hişmendiya hêzên Rojavayî taybetî İngiltere û Hollanda wek pergalekî rêvebirina dewleta ji xwe re wek şîwazek pêş xistine. Tabii 100 sala 20 li ser vê hişmendî bû du cemser. Cemsera Varşova wek em dibêjin perdeya jesin
و جمسرا ناتوی گل کرد دوی 100 سالی ده و 1806 ورده جی ده داویا هلوشینا عثمانیه ده جی هر ناسنامه خواه گری یعنی گل کرد بلکه دولت چه نکریه لی روجلات ناوین ده 20,000 سال لسر اردنگاری خواه لسر خزای خواه لسر جغرافی خواه به ناسنامه خواه به چند خواه به کفنشوپی خواه جان کریه به شیوازی عشیرتی به شیوازی مالباتی به شیوازی حرمی هر قدومدار کریه و حتی ویرو جهاتیه نه ایرو ده کنگره ده دوی انوی یکی فهم بکن پارتیش بو چیه؟ پارتیش بو خواه گاندنا اما جو هدفه کی اموره که نه آرمانجا که آرمانجا اساسی سرکه چیه رزدار بابانجی گوت کنگره ده سون داتا خارن اف انسانین جبو گلی کرد خفیده کرنه و به سالان الچیا و شاخ کردستان تکوشینه که به هم پاددن مشاندن نجبو کیفه چنوان چیان هدف و آرمانج جدایه و گهاندن هدف و آرمانجی امور آراچ جدایه پارتی وک اموره که وک آراچه که کو بهتری خواه پرگال 100 ساله بیستا یا سوسیالیزم پیکاتی باندور بیه لی آرمان جو هدف همه ولاتی ما و گلی ما حتی ولاتی ما و گلی ما آزادی خواه به دست نخه و آزاد جیان نکه و گلی کرد ناسنامه خواه دنیای ده نه ناس کرن اف کسین که دوی 52 سالی ده ری و ریبازی تکوشینی ده بدل دانه و ایشو کار کرنه اوی هر تکوشینی خواه بدنه مشاندن لی نب امورا پارتی نب امورا تکیکی یب امورا کی نو و بشیوازه کی نو نه به شکل ماف بگرن بشیوازه نوی دی سال تکوشینا کرد و کردستان دوزا کرد و کردستان و مروواهی بدنه مشاندن بله نها بیروکه هزر و رامان اگلنا و گنج و لاوین نوهاتی ین هر شرقادن کردستان چه دی با اوج دبیجن نبراتیا گلان نبراتیا امتی بجی براتیا کردان پشتی وی استاندنا وی بریارا چک دانین ام جرا بجنیا پککی قالوا اگر هي اديك كردك وكو ناسيونال حزبك ناسيوناليستا كنتبيك ما ظنوا برفره لسر اصلا هر شهر قادم كردستاني بيت ميداني يعني دبا لي ناسيوناليزم هشمندي فاشيزميه قال كرد دنياي دا جوها زيادتر ناسيوناليزم نتو دولت ضرر دي ما بحث انفال كر ما بحث حلب كر لباكوري كردستان 4000 گوند شوتين مليون کوچبر بون ب 100,000 işkence did. Milyona işkence didin. 10,000 faili meçhul bun. Hin geleki wan beser û şunun em nizanin. Eva hişmendiya Tirkîtiye yani em jî bibin nasyonalîstê Kurd wek Tirka, bibin nasyonalîstê Kurd wek Basî Araba, em bibin nasyonalîstê Kurd wek Farsî İranî yan jî Ecema. Ew wextî çi ferqa me ji wan bibînin. Gelek dibêjin Kurd di her di nasyonalîst û netewa wan da jî rehm hebiye dema خودی جی رازی سمکوی شکاک جی او تشتهات روجابه یعنی کرد لهر حزبك ولهر حزر رمان وانين سياسي هبا لي دلي وان فرها جبركو او اخ وانا وظلم زورداري لهمبر چنا تاو بيكاتي دن ناكن مجارا هري جرينج لروجاوي كردستان لباشوري كردستان هاكو كرد كاردست رايدارن لي ظلم زورداري لچ بيكاتي دن ناكن بله دوی ام ولات حزبن مروف حزبن و كردكي همدم و پیشکتی بین ام کرد حزکی وصابن نکو ام ناسنامه خواه هشمندی خواه گفنا شوپی خواه بکن امورک لسر نتوک ملتک پیکاتای کدن وک سردستی بکار بین خواه دو چاندا ما یا 10,000 20,000 سالی دتونه جغرافی کونلی جیاند کن ناونده شهرستانی نئولیتیکه کانی شاندار او ناونده کو 20,000 30,000 سال بره مروواهیل و داره گنم کدی کریه سوال کدی کریه جوتکاری کریه تشی چه کریه تون چه کریه یروجی ام نویچر کی وانانه ام جلسر و اردنگاری جیانه که دموکراتیک و کف با افرینن کو چه خریستیان به چه مسلمانی به چه علوی به چه ازیدی به فهلی به کاکی به یارسان به جهو به دوی جغرافی ده به هبونه خو بناسنامه خو جیان بکه همه هدف و ارمانجا پکه که اوه لیج بو جیانه که و کف چه به دوی گلی کرد آزاد به ولات کردستان ولات کرد آزاد به جبو وجی تکوشینه کو حتی ایرو هاتیه مشاندن رید ده کو جبرشن دا ری و ریباز نو دنه پیش خو و گل کرد وی ری و ریباز نو دا خو جنو دا تفگر بکره خستم بکه در که وقتا ناونه توی باش برز هوزان گلک جرا دبیجن خباتا چکداری پشتوان و وکو کمبره که شوتکه که
جبوی خباتا سیاسی گلو اگر خباتا چکداری نما اگر هی خباتا سیاسی سر بگره چه مسوگر چه گارانتوی او هی آن بنێ کاک بروز بەریاز بەرسوێکێ بدەم نمونێن بچووک ژە خەبات و ژ شەڕێن چەکداری ئەزێ بدەم ژبەر هەر تشت هەر قۆناغێکی دن تەمام بکات دەبێ بە تشتێکە باشتر تاجیدار ببە نمونە ئەمریکا لە ئەفغانستانێ بە $1 ملیار سەرف کرد شەڕ کرد شەڕی چەکداری کرد ئەو تشتێک و دخواست پێ نەگەیشت پاشە دەرەنجامێ هەنێک گوهارتنین سیاسی و هەنێک پلانی نێودەوڵەتی هاتن ئەفغانستانی ڕادستێ تاالبانێکردن و حکوومەتێکە تاالبی لەوە دروستکردن و ژ بۆی پاراستنا بەرژەوەندیە خۆی سیاسی و تایبەتی ئابووری و مەسەلە ئەنێژیە لە عێراقی عینە نووسا بە $1 ملیار مەسرفکردن دێ تشتێک و دخواستن نەگەیشتە ئەنجامێ قەستا من بەحسا دخوازم تەنێ چەک بکەم چەک بێگومان ئامورێکیە ژ بۆ گەیشتە ئەنجامێکی لێ ژ بۆکو ینی چەک تەنێ ئەفتش نینەکو مرۆڤ وەک فیشەکێکی بتەقینێ سیاسەتە ڕاست چەکە هەری مەزنە کوردکارێ ینی دوێ ئەو قاز بڕێخستن کریبی ئەو قاز بەهێز بێ جیواکە کوردستانی و پارتیên کوردی ji bo tu bikaribî êdî pêdiviya te bi vê çekîk ku em behs kîn ev çeka teknolojiyê divê hewl bidî di alî siyasetê de her tiştê xwe misoger bikî ev jî wek guhartinê destûrî ye wek guhartina em bêjin yasayên li Tirkiyeya û çêbûna mafê Kurdan yê xwe em bêjin xweperwerdekirinê ya xwe bi rêvebirinê ya hemwelatîbûyînê ke azad wek mêvanê we jî kak Selaheddîn behs kir divê Kurd beriya tiştê azad bibin ev jî xebateke salat dixwaze bi rojê ku du roj nabe em bêjin wa PKK xwe helweşand û belê xelas her tiştî temam bû na newse dem dixwaze bi salane ku Kurd û Tirk di nav şer dane binêre meseleyê tu behsanek behsa nasyonalîzmê û neteweperestî wa tiştek bi salaya Kurd û Tirk di nav şer dane em bêjin PKK legal dewleta Tirkiye şer dike çi qas civaka Tirkiye vê tiştê qebûl dike çi qas civaka Kurdistanê vê tiştê qebûl dike bo mînek Özgür Özel digot bila divê biçin legal dayikên şehîdên yên eskerên Türk û cendirmeyan biçin legal wan rapirsiyê bikin gelo ew çi qas tevlî vê pêvajoyê dibin divê biçin rapirsiyê û pirsê legal dayikên şehîdiyên gerîlayê jî bikin yê ku xwe canê xwe feda kirine ji bo vê rêkê divê rapirsiyê legal wan jî bikin wate ev tişt em dikarin bêjin xebat dixwaze dem dixwaze bi rojê ku du roj nabe nifşê nû dixwaze ji bo vê najî divê siyaset bên guhartin ziman bên guhartin dema siyaset hat guhartin ziman hat guhartin saziyên dewlet ya jî saziyên ên dervey dewletê saziyên hikûmetê saziyên perwerdehî hêdî li gor vê naşkil girtin tu dikarî em bêjin welatêke êdî navê wî Tirkiye dibe navê wî çi dibe welatêk ava bikey ku hemwelatiyên wê welatê hevdû fêm bikin hevdû hez bikin nasnameyeke wan hebe ev dem dixwaze yanî bo nimûne Tirkiye Kurdêk qebûl bike bêje bele di baxçeyekî de hemî baxçe bi gulên cûr bi cûr xweş dikin yanî ev dem dixwaze karê rojek du roj nîne li kêlekawî bibûr ez jî li kêlekawî meseleyeke nêvdewletî û herêmî heye me behsa vê yekê kir baş pişt wan e salên 2011 qaşu ku gotin biharê erebî bi çêbûna biharê erebî û gelek guhartin çêbûn binêre mezintirîn destkeftiya PKK divan dibê em bêjin 5-40 salê rabirdû durustbûyîna şoreşa Rojavayê Kurdistanê bû çêbûyîna şoreşa Rojavayê Kurdistanê bi gelek bi hezaran gerîla çûn şer kirin PKK jî alîkarî da wan şerwanên ku ji hizr û bîr û ramana apoyîzmê çavkaniyê digirtin û ew wek rêberê xwe digotin çûn li wir şer kirin û destkeftiyek avakirin ji Kurdan re belê şert û mercên nêvdewletî jî ji vê yekê re em bêjin hewl da guncav bû û Kurd jî karî vê valatiyê dabigire û bi xwîna xwe jî dagir vê valatiyê ev mezintirîn destkefta şêwaza xebata çekdariya PKK bû بسیار û daxwazeke giringê karbidest û raydarên Tirkiye di demên bihorê de ew bû ku hêzên û rêxistinên Rojavayê Kurdistanê ku bi axiftina wan girêdayî PKK ne ew ji bêne helweşandin gelo eger heye di qonaxa duyê de
کاربدەستێن تورکی داخواست جە ڕۆژاوا کوردێن ڕۆژاوا بکەن ئەو ڕێخست بێنە هەلبەشان د قۆناغا دوێنە هەمان نەهادا ڕۆژەوێن ترکێدا ڕۆژەوێن ترکیە چاپەمەنیا شەڕێوانی تایبەت دبێژێ کۆنگرە دوو خاڵەوی خەلەتە یەک بەحسا مەسلەی لۆزانێت کە دوو بەحسا vەیەکێت کە دەبێ چما شاخێن پەکەکە تێدانینە کەجەکە تێدانینە قەسەدە تێدانینە دەبێت چەک بێنە ڕادەستکردن زانی کاک بروس vê meselê radestkirina çekên qesedê wat tişta didest bi rastî jî didest Tirkiyeyê nîne siyaseta vê yekê yani mesela vê tiştê gelekî mezintir e ji ixtiyaratên Tirkiyeyê ji ber ku êdî sîstemek nû li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê tê damezrandin ji bo vêna jî plan hene filan hêz filan tiştî li wir cih bigirin Tirkiye jî eger dijî vê planê hewl bida tev bigere dê bêguman zirarên mezin bike niha di dest Tirkiyeyê nîne ku ew ji xwe daxwast ka dibêje hemî divê xwe hilweşînin lê niha hinek babetê din heye mes bo nimûne keceke ji PKK cuda ye vê tiştê bizanin keceke ew fikir û ramana ew sîstema alternatîvê ku belê bi rêz Abdullah Öcalan got em dewlet netew naxwazin wek PKK wek gelê Kurd wek xebata têkoşînê ku me kiriye em dewlet netew naxwazin em cuda ji dewlet netewê li kêleka wan jî dikarin jiyan bikin ji ber em siyaset dikin xebat dikin têkoşîn dikin netewa demokratîk dixwazin ku navê wî ne konfederalîzma demokratîk hemî gel pêkate netew dikarin bi hevra bi formên xwe ciyawaz li gel hevdû jiyan bikin û xalên hevbeş ya meعنوî drûst bikin û pirşa bi sazîbûyînê vê yekê ji xwe re ava bikin ev keceke naverokê wî wê yekê ye niha em ev babetane divê dema pêş de hinek tişt diyar bibin mesele siyasetê ye mesele xebatê ye mesele têkoşînê hekina belê Tirkiye daxwaza vê yekê dike niha min hinek daxuyaniya berpirs û rayedarên beriya nabê kêliyek jî Hakan Fîdan axivî û got ev mizgîniyeke mezin e divê yani xuya ya hinek her yekî hêdî dixwazin îmtiyaz bidin hêdî dixwazin gav pêş da biçin ji ber ku qonağeke hestiyar e bi ciddî jî qonağeke hestiyar e di niha de gelek tişt li ser bête gotin belkî cihê xwe negirê lê bi rastî jî em wek gelê Kurd wek rojnamevan wek xebatkar wek ragandintkar ji ber bandoriya vê tiştê li ser avabûna Kurdistanê azad jî bandor dike em jî bihêvîne ev pêvajonê têk neçe ev pêvajo bi awayeke serkeftî bi encam bigire ji bo ku êdî Kurd jî di nav bikarbê di nav xêr û xweşiyê da jiyan bike Kurd jî êdî ji bo mezintirkirina şaristaniyeta xwe ji bo durustbûyîna refah û xweşî û yani geşbûyîna di Kurdistanê de her hemû parçeyên Kurdistanê de rolek mezin dibîne em jî hêvîdarîn ev yekê bi serkeftî bi encam bibe باشە کەکێ بەڕێ سەلاحەدین سۆرۆ ئەزێ بێمە جامتە کاژمارە بێژە gelek dayîkên şehîdan ku kurê wan şehîd bûn birîndar bûn di salên dûr û dirêj gelek evraz û nişîb dîtin li jiyana xwe de koçberî û derbiderî li ser hêz û rêxistina PKK dîtin yê bersiva karbidest û rayedarên PKK ji bo wan çi be belê ji xwe ev roj hemî saya keda we dayîk naye ku zarokê xwe yên herî giranbiha û bedev qurbanî kirin ji bo doza Kurd û Kurdistanê niha 2022 PKK navê xwe guhert kir kadek wek kongre xwe damezîrîne ê mixabin dewlet û siyaset ev dem wek zaafekî PKK û girtina rêbera û ya komployê binav kir ku PKK zayıf pê lewaz bûye ew pêvajo rast û durust nêzik nebû nekarî wî pêvajiyê aştî jê derbixe piştî 11 îlonê çêbû li hemberî Elqaîde şerê global dest pê kir û piştî müdahaleya Iraqê çêbû dewleta Tirk ev pêvajo wek tunekirin û tasfîrkirina gerîla girte dest sera 22 sal derbas bû û her gerîla şer dike tekoşîn dike teknolojiya wan û îstîhbarata wan hemî vala derket wekek û dixwastin encamekî 2023 sed sala komarê de bi dest nexistin ewana digoyan min li çiyayê Qandîl ala Tirkiyê daçikînin li 2025 çiyayê Qandîl kongreyê PKK'yê 12 hat darxistin yani siyaset mere gere rasyonel û hinekî
شیمبر لی بنیره نه وسا عاطفی و هستیاری به دست کردن جبو ما کرده راست نینه هم گره دنیای کوانتی دا جیان کن باش آنالیز ایرو او گاو پیوسته و دایی که باب شهید آنجی گله کرم دادن دستینن نخوازن زاروکی وان بمرن نخوازن خونواره رجاندن اوجد خازن نوا آشتی و آرامی ده جیان بکن یعنی نه چه سیاست ام بکن لباشوری کردستان ام انفاله گیدن جیان کن ما قبوله نه باشه ام 4000 گندین دن و 2000 و 12 13 14 15 باکوری کردستان انفاله کی دیمینات جیان کرن باجاری دیاربکر سور هات شوتاندن نوسایبین هات شوتاندن جدیر هات شوتاندن سیلوپی هات شوتاندن شرناق هات شوتاندن یعنی اصلا شهر قناقی که هری بلند و لودکی ده هات مشاندن هر جوره تکنیک و سلاح هات بکار آنین ل انجام دیسا هر شهرک جبو چی جبو چهار سری چه به باشه گله جبو هف کرنک چه به باشه گله کس دبیجن ما چه دا ما چه ورگرت یعنی دبیجن ما خوین داله هیچ تا انجام بریار و پرسو پیواجوی آشتی کنگ کرد یه بچاوه خواه ببینه نه اگر پرس شاش به برسی به نابه ام دوی پرسی راست بکن و برسی بجانه گوری به یعنی کسی تشتگی ناخازه کرد و ام گره به منت بن امیج صدام جی امیج دستلات آنقره جی امیج طهرانش تشتگی نخوازن مج اساد جی نخواست به ناسنامه بون ای روزی ام شارج نخوازن امی نخوازن جی گره ام نخوازن ام بخوا وک کرده وک ملت وک اوبجه ازنه ناونده دا سوبجه بن سیاست آقا بکن و سیاست آقا بدن مشاندن او پایتخت و ناون جی هبونا ما هم قبول بکن هم روابی بین هم جی ما وک هف نزک بکن نکو ام دست قلبر هنه که درش بکن بیجه ما چک دانی کاتش تشکی بدمه کس وسط تشتگی ناده تایبتی در راستی روجلات ناوین و در راستی کردستان ده تشتی وسط نپیکانه نبویجی صدامش نده شرکر بدل دا شهید دان و ایش و آزار مزن کشاندن داوی کنجکتور دا گوارتن صدام چو کردمان اسد چو کردمان و او پرگالا کمالی استیا 3 سال به 20 سال 26 سال سیاست 23 سال سیاست AKP تنها وقت گوارتن و گوارتنی مزن شکر شهر و تکوشینا گله کرد و تایبتی تکوشینا ریبرو جلان یا بیردوزی و یا ایرادی گراوا امرالی ده پرچتین مزن گله کرد را آفراند ایرو او قناق پیشکشی دایی که باوی شهید کرد و به وسیله جی دو شهید مزن به وسیله کنگره جی هاتن اعلان کردن یک جوان حوالی فواد علی حیدر قیتان و یک جی رضا التون هر یک جی جی حضر نسید هفته سیسی و هفته 50 ورده دوی تکوشینی ده پیشنگی کرنه مالزاروکی کرنه و هر قاضی دا زندان و سریچیا و شاخ و متروپول اروپایی کار کرنه خبات کرنه جبو خجیان نکرنه جبو وی ملتی وی ولاتی وی گلی جیان کرنه شهادت وان جیلان کرنه اموان بر رزداری بیرتینن واسیت وان اوه که گلی کرد ده پرزمین جهانی ده به ناسنامه خواه به هبونه خواه به کرامت خواه جیان بکه ولاتی ما و گلی ما آزاد به آزاد بشی بله سپاس جبوی برای صلاح الدین سروک و سپاس کن هر هبن دم کتی و خوش کردستان را هر بجی برای صلاح الدین سروک و اندام کنه که او هر وار روزنامه‌وان کل ولات بلژیکا دگل مدا و مهمان که می استودیوی زور برای زبو برای هوزان بابان هم روزنامه‌وان هم جی برپرس پشکا کرمانجیا کشتانیازه سپاس جبوی و هر دویان سپاس بوا قبل بله بینران ام ببی اوای گشنه داویاوی خلکی و ببینن ناب خیر و خوشیان